turabahaye mwiriwe bakunzi ba televiziyo Heritage tubaha n'ikaze mu kiganiro cingo n'imiryango aho no munsi tuja kuganira kuri teme ivuga ngo nayahe mabanga yodufasha kubaka urugo rwiza. Mu buzima bwo mu rugo biraryoshe iyo mwubatse mufise intumbero imwe kandi mufise n'amabanga muzi neza amabanga azobafasha kubaka urugo rwiza. Mbega ayo mabanga yoba arayahe? Ibibazo iki n'ibindi turaza kubironkera inyishu biciye ku batumire beza twaronse kuri uno mugoroba. Nkaba nashaka kubaha ikaze nongera ndabaha umwanya kugira ngo batwidondore. Murakoze cyane. Nitwa Mukwiza Laura, ndi musenyeri w'ishengero rya Zion Temple Celebration Center ngaha mu Burundi, dukorera mu Ngagara muri quartier Nef. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Neza Console, kabandi umupasiteri muri Zion kandi kabandi umufasha wa Bishop. Murakoze mama Console. Murubatse n'umuryango mumaze imyaka ingahe mwubatse? Tumaze imyaka 34. Biraryoshe cyane. Yego. Ego reka tuduge rero kw'idonido ry'ikiganiro cacu. Mbega nayahe mabanga afasha umuntu kubaka urugo rwiza? Murakoze cyane. Amabanga yafasha umuntu kubaka urugo rwiza, hari imvuga abantu bakunda kuvuga ngo kurushinga biroroshe ngo ariko igikomeye ni ukurukomeza. Navuga ngo amwe mu mabanga yadufasha kubaka urugo rwiza, navuga yuko yaba umugabo cyangwa akaba umugore, ibanga rimwe rikomeye nasanze nuko igikorwa cyo kubaka urugo tugishyiramo Imana. Kuko urugo Imana niyo yarutanguje, niyo yatanguje urugo. Rero kubera ko yatanguje urugo ntitugomba kwibagirwa iyo Mana nyine gutangiza urugo. Ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere ni uko twashyira Imana mu mago yacu usanga muri uwo mugambi. Ikindi navuga cya kabiri byadufasha kubaka urugo, yaba umugabo cyangwa akaba umugore, ni uko umuntu yumva yuko bimuraba, icyo nakwita responsibility. Bikuraba, ukumva yuko urugo rukuraba mu bibazo byose, ko ukumva ko ari wowe biraba. Hamwe n'ivyo umva kandi nta rugo rushobora gukomera hatari mu rukundo. Urukundo ni runini cyane, umuntu avuga ngo urukundo rubamo ibintu byinshi, ruragutse. Irindi jambo nyamona rya navuga ingingo ya kane yadufasha kubaka urugo, ni ugufata ibanga ry'urugo. Kuko mu rugo byaba hari ibintu byinshi, ariko iyo umuntu afashe ibanga ry'urugo rwe nturishyira hanze, kuko baravuga no mu mvugo ngo usenyurwa bamutiza umuhoro. Rero habamwe ibyiza hakabamwe n'ibibi, ntabwo byose bihora byiza, ariko iyo umuntu akomeje ibanga ry'urugo rwe ntabishyira ku gasozi, nubwo avuga ngo zirara zishya mu gitondo, ariko iz'abakristo ntizishya kuko Imana ibirimo nikizimya moto. Ngiye nkumva rero niyo zaba zaraye zishya, ariko biradusaba gufata ibanga ry'urugo. Ngiye numva izo ngingo zadufasha cyane, harimo no kwihangana. Yego cyane. Murakoze cyane. Murakoze mama Console. Muvyumva kumwe canke hariho muranamwunganira, muvyumva gute? Murakoze cyane kuduha uyu mwanya w'iki kiganiro. Muratubaje ati nayahe mabanga urugo rushobora kubakiraho kugira ngo rubashe kuba rwiza. Ndamwunganira kubyo amaze kuvuga, kuko mu by'ukuri urebye neza ijambo ry'Imana ritubwira neza ko umushinga wo kubaka ari umushinga w'Imana. Ni projet Imana yonyine
yabashije gushyiraho, bivuga ngo Imana yari ifite umugambi ku muryango. Umuryango rero kuko mu by'ukuri ari base y'isi cyangwa se ya sosiyete cyangwa se ariyo ituma abantu bashobora kubaho bakagira n'izina, niyo mpamvu Satani nawe arwanya. Ariko hamwe n'ibyo yamaze kubivuga ko ikintu cya mbere ari ukubakira mu Mana. Zaburi 127 iravuga ngo abubaka bashobora kubakira ubusa iyo batubaka bari kumwe n'Imana. Bivuga ngo umuryango ugomba kubakira ku Mana. Icyo nunganiraho nashobora kuvuga, urugo rugomba kubakira ku kuri. Ukuri. Iyo umuntu ubana n'umugabo wawe mu rugo, ubana n'umudamu wawe mu rugo, ikintu gishobora gutuma urwo rugo rutera imbere kandi rukagira amahoro, ndibaza ikintu gikomeye ni ukuri. Umuntu atagira icyo anyegeza mugenzi we, kuko iyo unyegeza mugenzi wawe hari undi ukibwira, kuko nta kintu gihera mu muntu, cyaba cy'umunezero cyaba n'ikikubabaje ntiwavuga ngo urakingiraniye mu mutima wawe, ntibibaho. Hari umuntu ushobora kubibwira. Rero muba ugomba kubwira ikikuri ku mutima ni umugabo wawe cyangwa se ni umudamu wawe. Deja iyo umubwiye kiri ku mutima ukamubwiza ukuri, ukamubwira udafite icyo umunyegeza, aho mushobora kubona solution y'ikibazo mushobora kuba mufite, cyangwa se bigatuma mwubaka umuryango neza. Ego burya ni nawe mugenzi wawe. Ego nta n'ubundi uruta umugabo wawe, nawe bakakubeshe, nta wundi muntu usumba uwo mubakanye, uwo mubana, wo mwakundanye ngo musabane akaramata. Rero abandi bose baza ubwa kabiri. Ego nkongera nkavuga ndi ikindi gigomba kubaka kijya gikomeza umuryango cyane ni ikintu cyitwa kugira transparency mu butunzi. Umuco. Ego umuco mu butunzi bwawe. Nara umuntu aho imyaka 34 ni myinshi, ariko hari ahantu nigeze gukorera, noneho buri mwaka bakatwongera amahera, bakatwongera bakaduha bonus y'amafaranga kubera tuba twakoze neza. Noneho twicara turi muri nyine, urabona abadamu bamuganirira, ukavuga ati nje nkababwira namaze kubibwira umugabo wanjye bora kunkubita kunyiki, twe mu makonso tumenera amabanga ati nk'aya mafaranga abaraya yo kwifashisha, yo guha biwanyu, yo guha ibintu nk'ibyo. Nje nkababwira nta mugabo wawe ushobora kwanga biwanyu, kuko niba yaragukuza gukundana nabi wanyu, kandi atabakuza bari uburyarya ntabagukunda. Nkababwira ikintu rero gituma mwamumbwira ibibazo ahangaha by'ibibazo mufite mu ngo, nuko mutabwizanya ukuri. Ubwira umugabo wawe uko uhagaze, nimba ayo mafaranga bagwaye, amafaranga nayo munezererwamo n'urugo rwawe, hari incli umugabo wawe n'abana bawe. Rero jewe ndumva nta mpamvu n'imwe yatuma tubura amahoro n'umugabo wanjye kubera amahera. Mbe abo bantu bakubwira gutyo ko bamenera amabanga, urabazi bo bari bubakiye ku Mana by'ukuri? Oya, ntabwo bari bubakiye ku Mana. Bari abadamu bamwe batangiye gusenga gahoro gahoro, ariko bafite n'abagabo badakishijwe. Urabona mu kazi nyine muhahurira muri benshi, kandi iyo muri service imwe muganira ibintu byinshi. Ego niko byari bimeze. Ugasanga rero umugore afite ibye n'umugabo afite ibye. Icyo nacyo ibanga rikomeye rishobora gutuma umugore n'umugabo mubana amahoro, nuko mushobora kugira gute kubwizanya ukuri, mugahana umuco mu byo mutunze. Je narigeze kugira akazi ari mu Bwongereza, yamaze imyaka myinshi, ngira akazi keza cyane muri Nations Unies. Ikintu nakoze cya mbere kugira ngo anyizere, namurugikiye photocopy ya kontra, kugira ngo abone amahera mpembwa, anyizere, arushirizeho kumenya ko mu by'ukuri turi umubiri umwe, turi umuntu umwe. Rero nkavuga ngo hagomba kubaho transparence, umuco mu butunzi bw'urugo. Icyo ni ikintu ibanga rikomeye. Iyo ubashye kugirirwa ubuntu n'Imana, iryo banga ukarimenya kandi ukarishira en pratique, ukarikoresha, urugo ruba rwiza. Ego ibindi ni ugufashanya. Umuntu umugore ugomba kumenya identite yawe, ukamenya ko uriwe muri urwo rugo, ukamenya n'icyo ugomba gufasha. Nimba umugore yariswe umufasha, ni ukuvuga ngo hari icyo yaje kunganiraho umugabo we atarashoboye. Icyo kibanza rero iyo igihagazemo neza, nawe agahagarara mu mwanya wiwe, urugo ruba rwiza. Ukamuduza. Ego afite intege nke, wowe ukahagarara. Kugira ngo umufashe ubuzima bw'urugo bukomeze kuba bwiza. Ego
ndumva ko mwebwe muri umuryango mwiza kandi wubatse urugo rwiza bivanye n'ibyo muhejeje kunatubwira. Papa Laurent, mbega mwotubwira amabanga afasha abagabo kugira ngo bubake ingo nziza? murakoze cyane. Amabanga yadufasha nk'abagabo kugira ngo twubake ingo nziza, ngira ngo ibanga rya mbere ryadufasha kubaka ingo nziza ni ukumenya yuko turi ba responsable, iby'urugo biraturaba. Ugiye no mu mateka ya Bibiliya umuntu yavuga yuko umugabo ari wabayeho mbere. Imana yaje kumuremera umugore, baza kubyara n'abana, ariko navuga yuko serugo ni umugabo, kuko umugore yaje asanga umugabo, n'abana bavutse kuri wa mugore n'umugabo, ariko bivuga yuko umugabo niwe serugo. Rero iyo umuntu ari serugo ugomba kwiyumvisha yuko ibibazo byose biraba urugo ubishakira inyishu. Ntube ntibinda sindabibazwa irresponsable. Umuntu yabaye irresponsable mu buzima bw'urugo, urugo rurasambuka. Ngiye kumva bimwe byafasha abagabo. Umuntu yamaze gufata engagement akavuga ati ngiye mu rugo, byakomera uko byamera kose, twaca mu bugaragwa, twaca mu, ugomba gushaka solution. Ni wowe wa mbere ukiyumvisha icyo kintu kuri ni wowe responsable. Ugomba kumenya se abana bararya iki, abana babona minervare bate, ese turubaka inzu. Ukumva ko niwe ugomba gukonserva, kwiyumvira mbere icyiyumviro nubwo waza kugiha wamufasha muri kumwe, ariko banza wiyumvira igitekerezo cya mbere. Nkumva icyo ngicyo nicyo cya mbere. Ikigira kabiri cyadufasha kubaka urugo nk'abagabo, urugo rwiza, ni ugukunda urugo. Gukunda urugo ni ukuvuga ngo ni ugukunda umugore wawe, ugakunda n'abana. Nkara akantu yaravuze rimwe ndi mu Bwongereza, nabonye abagabo n'umugore bagira ingorane, bakavuga bati ninjye nasumye muri iyi ndwi iheze, none nawe wa mugore urasuma muri iyi ndwi yindi. Barabipfa, bituma umugabo avuga ati sinongera gutanga ratio, njyewe nzaza njya kurya muri restaurant gusa. Kandi ukafite umugore n'abana akemera kujya kurya muri restaurant. Ntabwo atari kuri umugabo w'igisambo. Umugabo afise niko tusiga abana batanu, inyifato nk'iyo. Niko tusiga abana batanu ukajya kurya muri restaurant, hamukagaruka ikibazo giki. Nukudakunda urugo. Umuntu akunda urugo ntiwajya kurya muri restaurant ngo numara ugaruka mu rugo rurimo abana n'umugore. Ngiye kavuga ngo ukunda umugore wawe ngo uba wikunda. Mwebwe nk'abakozi b'Imana kandi abantu bakuze mu rugo, murafise amabanga menshi mu byo kubaka. Kwishengero hari abaza babitura, niyo myaka yanyu iratuma mugira ama experience menshi. Uwo muntu ameze gutyo, yifata gutyo, avuga ati ndahevye gusuma, je ndaja gufungura muri restaurant, umugore n'abana birabaraba. Umuntu nk'uyo afise ikibazo giki, afise ingorane, ntimwumuhanura iki? Kuko hariho n'abandi bari muri uwo mugwi. Nje uyu mugabo amaze kumwumva cyane, nasanze atari responsable, ntazi amabanga n'inshingano ze mu rugo. Nubwo ari umupapa w'abana akaba n'umutware w'uwo mudamu, ntiyamenye devoir cyangwa inshingano ze muri urwo rugo. Contribution yanabonye ntayizi. Ni umugabo uraho gusa kubyara no kubana n'uwo mugore, ariko wikunda, ntarukundo afitiye umuryango we. Twakunda umuryango wawe ngo numara ryo kurya hirya, numara uvuga uti wa mudamu we genda wimenye n'abana bawe, kandi ari wowe papa w'abana. Ikindi cyafasha umugabo kubaka urugo rwiza ni ugushaka umwanya, kubonera urugo rwawe umwanya, madamu, mukicara mukayaga, mugakorera imigambi hamwe, ukicara ukaganiriza abana, ukababaza uti niki uzava mwiki, ukabaganiriza. Ariko usanga hari abagabo no gusohoka ntagira umwanya wo kuganira n'umudamu, araza akirebera umupira cyangwa agenda akanyura ahantu, niba ari umupagana anyura mu kabare akaza. Oya,
nubwo natwe turi abapasiteri tuba turi busy cyane cyangwa dufite imyanya myinshi ku ishengero, ariko ishengero yego ndi pasiteri w'ishengero, ariko ngomba gushaka n'umwanya w'urugo. Niba ari mu minsi 5 cyangwa 6 ku ishengero, nababwira abantu uyu munsi ku wa gatanu singara kuri biro, ni umunsi wanjye na madame, ni umunsi wanjye n'abana, kayishakira umwanya. Urugo ngomba gushakira umwanya, kuko nubwo niba ndi umupasiteri ntabwo urugo narushingiye Yesu, ni urugo rwanjye Yesu abimfashamo, ariko kuruterera aho ngaho ngo Imana irabimenya. Oya, ikindi cyafasha abagabo ni ugushaka umwanya mu rugo, ni ugushaka umwanya wo kuganira n'abana, ukababaza. Iyo ugize n'abana bakuze, hari igihe ubaza abana ati ese mufite iyihe migambi? Twebwe dufite abana 5 kuko twabivuze, twarabaganirije umunsi umwe, wowe ushaka kwiga iki? Njyewe ni ibiharuro. Wowe urashaka kwiga iki? Ndashaka kwiga finance. Ndashaka kwiga iki? Ndashaka kwiga informatique. Ndashaka kwiga iki? Ndashaka kwiga indimi, journalisme. Uwo mwanya ukaba orient ukurikije, ariko afasha umwanya wo kuganira nabo. Wumvise ikiri muri ukaba orient ariko kuba wafatiye umwanya. Rero narimbuza ni ukubona umwanya wo kuganira na madame, mugakora imigambi, ugafata umwanya wo kuganira n'abana. Niyo baba bakuze wabonera n'umwanya utase murashaka ushaka, hari gushobora kukamura kuzaniye umuntu mutarabiganiriyeho. Rero numva uwo mwanya nawe ari ngombwa cyane. Murakoze cyane. Namwe mama Konsole, twari dushaka ko namwe mwoduha urugezo rw'amabanga afasha abadamu, twebwe abadamu turiko turavugana, turiko turariya bariko baratwumviriza, mwodufasha kuduha urugezo rw'amabanga yadufasha natwe kubaka ingo nziza. Murakoze cyane. Ndumva mu byo yavuze bimwe tubihuriyeho. Ego jewe natekereza cyane ko nk'umudamu tugomba kugendera muri ririya jambo riri mu migani igice cya 31 umurongo wa 10. Umugore w'urutonde. Umugore agomba kugira urutonde mu muryango. Atari umugore upfa kuzana ibi byose ukabihuza, ariko muri wowe ugomba kugira ikintu cy'urutonde. Uti kimeze gute? Ugomba kwita ku mugabo wawe. Cyambere navuga cyane, navuga ngo ugomba kuraba ingene ukreya umunezero muri foye. Ukazana umunezero mu rugo rwawe mu buryo umugabo wawe yumva nta handi yoruhukira atari mu rugo rwe. Mu buryo umwana yumva nta handi yaja atari mwana. Rero ugakreya klima, sinzi uko nabivuga, nziza mu rugo, igicu cyiza mu buryo mu rugo umwana hagera akumva aranezerewe, umugabo yumva nta handi yaja atari mu rugo rwiwe, mu buryo nta kindi kintu gishobora kumuhatira. Iyo ubanaje gusoma ririya jambo usanga aho abana bise mama wabo ngo ni umudamu wahezagiwe, aho abana bonyine basigaye bavuga ati buriya mama asumba abandi badamu. Mama turamukunda cyane kubera dukorera ibi. Ni bya bindi umudamu usanga mu rugo yita ku bana be, yita kuri education y'abana be, yita ku mwana wiwe no ku mashuri yiwe, mu buryo ibyo mu rugo byose biba biri ku rutonde. Akongera akamenya umugabo wiwe, ukamenya icyo akunda n'icyo yanga. Ubwo ni urutonde. Ukamenya ati ibi ngibi bimunezera ukabireka, ibi ngibi bimuramunezeza ukabikora. Bikavuga rero ngo umuryango mwiza, ibanga rikomeye nuko umugore yahagarara mu kibanza nk'umugore ushobora kurebera kure ibishobora kugira ute gufasha umuryango wiwe. Ukaprojecta kure ukavuga ati ndifuza ko abana banje bozoba ibi nibi. Ukabyiyumvira ko kuko ubundi umudamu niwe aratwita kamara n'amezi 9 umwana mu nda. No kuvuga ngo y'amezi 9 mama muri kumwe nawe mu nda hari communication mugirana biri mu buryo bw'impemu abandi badashobora kubona. Iyo umugore ashavura cyane umwana avuka atameze, birashobora kumuaffecta. Iyo unanezerewe naho umwana avuka nawe wa munezero waramuaffects. Bivuga ngo tutangira education umwana akiri mu nda, uza kumubyara ariko hari ibyo wamaze kumuha bishobora kumutunga mu buryo busanzwe.
rero umwana wo mu muryango unezerwa, ndavuga kunezerwa si amahera menshi, si ubutunzi, ariko muri bikeya bifite mufise mwebwe mu rugo rwawe, ukumva ko abana bawe babinezererwamo, mukamenya ingene ngo byifatamo. Rero nkavuga nti ikintu cyatuma ibanga rikomeye nuko urugo rw'umuntu urugo ruba uburuhukiro bw'urugo rwanjye. Umugabo yagera mu rugo akaruhuka tiyifuze kujya kwa kanaka. Narigeze kuba ahantu umuntu araza arambarira, kuko naho arambona aza mu rugo kagira ngo nukwera ari umufamiliye. Umunsi umwe aranyegera arambwira ati madame ati uretse ko ni famiye y'umugabo, arambwira ati njyewe imba numva iyo ndi iwanyu mba numva nezerewe, ati gusumba ndi iwanje. Ndamubaza kubera iki, arambwira ati hari ibintu bimwe bitanezera mu rugo rwanjye mbona biyangaye mu rugo, ati kubera iki, ati umwanda, ati numva ntawe nakwicara rwose ndishimye. Rero nk'ikindukije n'umugabo wawe ugomba kugikuraho kugira ngo umushyire mu kibanza kimunezeza, kuko iyo utamunejereje hari abandi bamunezeza. Aho rero barahari kandi bariya bo bazi ko babyitwaramo. Hari ukuntu rero twebwe nk'abantu bamenye Imana tujya tureka abagabo cyane, ukavuga ngo turabarokore turabakizwa, ukavuga ngo ntashobora kujya hanze azaguma mu rugo rwanjye, ukumva ko ntacyo wakora cyiza kimuatira. Ariko imbusha usanga ikintu cyagoye kiri mu ngo kikomeye kandi kiremereye niki, nuko abantu baca inyuma y'abandi. Umugore agaca inyuma y'umugabo gasanga ajya hanze, umugabo akajya ese nta mugore uruta uwawe, nta n'umugabo usumba uwawe. Bivuga ngo ibyo byose biterwa n'iki, nuko mu rugo bimeze. Rero ibanga ryabyo niki, nuko ubanza kumenya ko mu rugo rwawe ufite inshingano. Nimba Imana yarakuzanye muri urwo rugo, hari abagore benshi n'abakobwa benshi bagomba guhura n'umugabo, ariko kubera ko Imana ari we yatoranyije kugira ngo ubane nawe, cyangwa iwe kuki ari wowe mugore yamuzaniye, ni ukubera ngo ni Imana iba yabikoze. Iyo Imana yakoze ikintu rero ibizi impamvu yacyo, kandi Imana yaturemeye kugira ngo tubashe kuba mu buzima bwiza. Ubwo buzima bwiza rero natwe tugomba kugira icyo twiyongereraho kugira ngo w'Imana. Ego usomye muri Ecclesiastique umusiguzi icyo cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 10, usanga ngo iyo umwe aguye undi agira gute, aramuvyura. Kandi iyo umwe akoreye salary nkeya undi agakorera nyinshi, iyo muyihuje hamwe bigira icyo bimara ku muryango. Rero nkavuga ngo umudamu nuko ubanza kugira urutonde muri we kandi ukagafidele mu rugo rwawe, ukanarukunda cyane gusumba ingo z'abandi, ukikunda ugakunda n'umuryango wawe gusumba uko wiyumvira iby'abandi. Yego, iyo ukunze umukunzi wawe wikunze, iyo umwubashe uba wiyubashe kandi uba wiyubahirije mu kibano, aho ukorera n'aho usengera. Kako kantu waruvuze, ikindi kintu nyene ni cyo kumenya ko umutwara ari umunyacyubahiro. Ugomba kukimuha. Kuko ni nawe mutwe w'urugo, nawe uri umumama, umutima w'urugo, hariho ibyo ajejwe, hari ibyo nawe ujejwe. Hari akantu nakunganira warubaje mu mabanga y'abagabo ni gatoya, mu bintu byitwa urukundo. Urukundo si amajambo, urukundo ni ibikorwa. Ni ibikorwa. Nanishatse kuvuga iki, iyo ushaka kunezeza umugore wawe cyangwa se abo mu rugo rwawe, gerageza kubaha impano, icyo twita za kado z'amasurprise, agatangara. Ngenza mbaza abadamu rimwe na rimwe nkabaza nti se ko mwari imyaka 5-6 wari wagurira umugabo wawe ikirato? Ati reka ntazi ni nomero z'umugabo. Nabajije abagabo nti se umudamu wawe afite amasaka mangahe, y'amakulera ngahe, y'amabara ngahe? Ati ibyo nawe pastori nta munsi n'umwe yigeze kuzana sakame y'amadami cyangwa se n'akabiju ko ku gutwi ngo amuzanire. Nshaka kuvuga yuko urukundo si amajambo, ni utuntu twita ko ari dutoya ariko tunezeza abantu kandi gituba tunini. Ikindi ni wa mwanya navuze, ndeka ngaruka ndangize umwanya gushakira umwanya abawe. Umugabo witwa Eli yari umuherezi, yari umupasiteri, ariko ntiyaboneye abantu umwanya, bajya mu busambanyi kandi burabica barapfa. Ariko umugabo witwa Nowa waboneye abantu umwanya, n'abakazana yazanye bose yashoboye kubakiza, arabarokora umwuzure wabaye muri kiriya gihe.
byerekana kutagira umwanya, ingaruka bitera no kugira umwanya mu muryango, nabyo umugisha birimo. Imana irakuzagira. duhezegirane nawe murakoze cyane. Mbe mwoduha Bibiliya hariho ikintu ivuga ku byerekeye ayo mabanga nyene adufasha kubaka ingo nziza? Papa Laurent. Bibiliya ifite amabanga menshi. Yego. Make muri ayo mabanga. Yego, niyo nibyo kugira ngo amabanga amwe muri Bibiliya iravuga ngo iyo tuvuga hariya mu gitabo cya Matayo mu bice 7 umurongo wa 24-25 umuntu wumva amajambo yanjye akayashira mu ngiro akaba yayubakiraho n'urugo ngo ameze nk'umunyabwenge ubatse inzu ye kwibuye ku rutare, imiyaga iraza n'ibindi byose. Burya urugo hari igihe ruhura n'imifunda, rugahura n'ibindi bintu, ariko kuko rwubakiye mu Mana, iyo ni fondema ya Bibiliya. Urugo tugomba kurwubakira mu Mana, iyo ni ijambo ry'Imana. Ikindi navuga cya kabiri ni ririya jambo ryitwa kwihangana, kumenya kwihangana mu ngorane mu ijambo ry'Imana. Kumenya kwihangana mu gihe habaye ibibazo tubisanga muri Yakobo mu gice cya 1 ku murongo wa 12. Haravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, hahirwa umenya kwihangana. Imbuto yo kwihangana ni imbuto ivugwa muri Bibiliya kandi irimo ishobora kuba mu mugabo, ikaba no mu mugore, ikaba yo naba no mu bana. Ayo ni amajambo ya Bibiliya. Na ririya jambo twari tuvuze ryo ryitwa urukundo. Urukundo rubabarira byose. Hariho umuhinga umwe wavuze w'umunyabwenge muri Bibiliya, ariko ni muri za komantere bibilike, aravuga ngo imirimo myiza umugore yagukoreye cyangwa abana bagukoreye, imirimo myiza yose cyangwa nakoreye umudamu wanjye cyangwa umudamu yankoreye cyangwa abana, ngo tuze tuyandika ku ibuye izabe ntibagiranwa. Ngo ariko amakosa umuntu yakoreye undi ngo tuyandike ku musenyi, ngo kuko masegonda 2 birafite. Ariko aho biza gupfira nuko amakosa ariyo twandika ku ibuye kurusha ibyiza tukabyandika ku musenyi, bikiyafasa vuba. Ariko ibintu wabyanditse ku ibuye, amakosa yaje urayirengagiza kuko ibyiza wabyanditse ahantu ku ibuye. Rero nkaba navuga ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo imirimo myiza yose tujye tumenya kuyubaka ku ibuye ahantu ku mitima yacu, kuko iyo byanditse aho ngaho amakosa yaje tureba ibyiza biruta amakosa. Kandi umuntu akihuta kuharira mugenzi we. Kandi ikindi ko birivuga madame yashatse ko avugaho mbere, ngomba kumenya yuko urugo ni umugambi w'Imana. Rero projet yatangijwe n'Imana, nkaba nanje narayinjiyemo, ngomba kuyiharanira ntisambuke. Niko yabwiye Adamu, yavuze ngo gusize mu murima urinde kandi uwukorere. Ni Itanguriro 2:15. Ngiri itongo mukizemo. Rero itongo ryanjye mukwiza na madame Consolari umufasha wanjye, itongo dufite ni urugo rwacu, biradusaba kurukorera ngo no kurubungabunga. Yego cyane. Murakoze gose. Yego. Namwe mama Console murashobora kumwunganira ku byerekeye Bible ikivuga kuri ayo mabanga adufasha kubaka ingo nziza? Yego murakoze. Yego ndahagarara mu magambo ari mu Banyefeso cya 5 umurongo wa 22 n'umurongo gushika ku murongo wa 24. Ijambo ry'Imana yaravuga, Paul yandikira Abanyefeso yaravuze ngo bagore mugamburukire abagabo banyu kuko itorero rigamburukira Kristo. Ndumva ibanga rikomeye ryo kubaka ingo nziza riri muri Bibiliya nuko abagore bagamburuka, akamenya ko hariho shefu, bitabuza ko nubwo noba mfise sinzi uko nabivuga position ikomeye isumba y'umugabo, ariko umugabo akomeza kuba umutware, umutwe kandi umutwe w'urugo. Rero nk'abadamu tumaze kubona ibintu bikomeye, hariho ama experience y'ubuzima. Iyo umudamu yapfushije umugabo atakaza valeur,
kenshi cyane muri Afrika usanga bamwita amazina, usanga atagifite agaciro, usanga ari wa mugore mbese wananiranye, ego wananiranye, ugasanga ndetse n'umusazi mwibarabara, iyo babonye umusazi baramwita ngo were yataye umutwe. Bivuga ngo umugabo ari kibanza cy'Imana yamushizemo kidashobora gukurwaho n'undi uwo ari we wese, yaba systeme z'isi zishobora kunyeganiza icyo kintu, yaba amategeko ntashobora kunyeganiza. Nimba Imana yavuze ati abagore, icyo Paul arandika aravuga gusa mugamburuke, ni ukuvuga ngo hariho kwicisha bugufi no kubaha. Bitavuze ngo si ukuvuga ngo ni hahandi usanga rero umugore atagira agaciro mu rugo, ugasanga ntacyo ashobora no gukamira cyo mu rugo rwiwe ngo se rugo ntagikemura. Si muri iyo sansi, si muri iyo sansi, ni muri sansi yo kuvuga ngo ugomba kumenya ko hariho number 1 mu rugo, nawe ugomba kubaha ibyo avuze. Ndavuga ngo ndashaka kuvuga ngo ushobora gushigikira amakosa, oya, ugomba nkuko twabivuze mbere dutangira, ugomba kugira ukuri kujya kuba ku rugo, yaba akoze ikosa ukamukosora nk'umugabo wawe mu rukundo, ego ukamukosora mu rukundo, ukamubwira ati niki kigenda neza, mukamenya naho muvugira naho muvugira. Ikindi cyongeyeho arongera aravuga ngo bagabo kundi, iyo se biblique niko ijambo ry'Imana rivuga. Ibanga rikomeye rero nuko umugabo akunda umugore we, undi mugore nta wundi mugore uruta uwo wawe, uwo wiwawe, uwo wazanye mu gasezerano imbere y'amategeko, uwo wahisemo mu bandi benshi, uwo niwe ugomba gukunda. Kandi urukundo tiruba partage. Hari urukundo umugabo agomba gukunda umugore, ubwo si cyo kimwe n'uko akunda umwana, si cyo kimwe n'uko akunda umubyeyi wiwe cyangwa se abo bavukana, biratandukanye. Bivuga ngo urukundo abagomba gukunda umugore ni urukundo, navuga ngo ni kategori y'urukundo nyine rw'umugore n'umugabo. Ndashobora kuvuga ngo hari kenshi abakobwa bajya bagira ibibazo akakura ngo njye nagiye kwimariya ngo nzi ngo uriya ngo azombera papa, ngo cyangwa ngo ambere musaza wanje. Oya, ntabwo umugabo yakubera papa kuko ndari mu kibanza cya papa ndi yakubyaye, kandi simuvukana, si marayika, si musaza wawe ko muvukana, marayika n'umuntu, yego n'umuntu mwahuye mukuze, murabwa twubakane, yego buri muntu afite, murabyumvikana, buri muntu yakuriye muri uyu muryango, undi muri uyu afite karaktere ziwe, nawe ufite izawe, ariko kugira ngo mubihuze bibe hamwe nuko umugabo akunda n'umugore ukagamburuka. Icyo gihe iyo mubihuje bibliquement mubaka urugo rwiza. Ego umva kandi gatoya muri Bibiliya mu ba Efeso 5:31 haravuga ngo umuntu azasiga se na nyina, umuhungu azasiga se na nyina, umukobwa asige se na nyina, bahurira ahandi mu kindi kibanza ngo babe umubiri umwe. Rero aho biza gupfira nuko umuntu azasiga se na nyina, yamara ugasanga wa mugabo arategekerwa na nyina cyangwa azategekerwa na cyangwa se n'abavandimwe. Oya, ndabubaha nk'ababyeyi, ariko inshingano zo mu rugo, ubwo nasize data na mama mpuze n'umudamu agasiga se na nyina bakuze, tugahurira mu rugo rwacu, turaba responsable yo kumenya kumanaginga ako kantu dutanguye gashasha. Ikindi navuga bijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko no muhinga washatse ngo kubivugaho, yaravuze ngo kubaka urugo ngo biroroshye kandi birakomeye, ngo byoroshye nko gufunga ibifungo by'ishemizi. Ndubona ishemizi yanjye ku nyambaye ngaho, iki gifungo ngifunze nabi, sinakubwira ko cyakabiri cyojamo, bigenda bihengamye gushika hasi. Aravuga ngo igifungo cyo hejuru ni inshingano z'umugabo, igifungo cya mbere gifashe neza, madame afitinga mu cyakabiri, abana mu cyagatatu, n'abashyitsi kugenda hasi bijya ku rutonde. Ariko iyo wahengetse icyo haruguru ntumenye inshingano zawe, ntubibwira ngo na madame nawe ari positiona neza, byose byapfiriye hejuru. Niyo mpamvu rero umutwe iyo upanze neza ibintu byose birakurikira. Imana idufashe rero. Nka mwebwe abakozi b'Imana, mwebwe abantu bazobereye mu rugo, mumaze imyaka 34, mufise ibintu byinshi muhanura iyo migwi y'abo bantu,
twagomba rero baduhere impanuro nziza kandi zikwiriye. Murakoze. Murakoze cyane. Iki kiganiro impanuro dushobora gutanga ni ukuzitanga mu buryo bubiri. Ku mugwi w'abariya batarashaka b'abahungu cyangwa abakobwa batarinjira muri ayo mabanga. Impanuro umuntu yababwira kandi dushingiye mu ijambo ry'Imana, twari tuvuze ngo bariya batarinjira muri uwo batarashinga ingo zabo, batarubaka, nabahanura yuko mbere yo gufata umugambi babanza bakawusengera, kandi ntibasenge bagasenga bafite intumbero, ukabwira Imana n'amakriteri y'umugabo ushaka n'umugore ushaka, kandi Imana irabikora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiwayisaba isamaki ngo nimare guha inzoka, cyangwa se ngo nibisaba umutsima guha ibuye. Njyewe ntaho ishobora kuguha wewe ugasaba uwirabura nawe kaguha uw'inzobe, ntibikunda, ntibishika, kuko yoyo Imana ibizi ikiri muri uwo w'inzobe yaguhaye. Sinzi, ngira ngo abantu bose baba inzobe cyangwa abirabura nabyumvise. Yego. Ikuzaniye uwirabura ikakuzanira n'uw'inzobe, nizeye ko abavuye mu bugombe bwawe muri rya sengesho wasenze. Njyewe nabaye pasiteri ntarashaka, namaze imyaka 4 ndi pasiteri usenge usize amavuta, ariko ndi celibateri. Kandi mu gihe cyacu nta wundi mujene wari uriho muri monde y'iwacu celibateri pasiteri keretse njyewe. None akavuga ati Mana, ndashaka kumva umugeni uzaza agafitinga muri uyu muhamagara kumva ibyo ndimo. Aba batarashaka ndabasaba yuko bafite umwanya wo kubisengera, kuko na Eliyazari yafashe umwanya wo kubisengera ashaka umukazana wa Abraham, umugore wa Isaka. Biravuga ngo yafashe umwanya wo kubisengera. Iki Imana yasabye n'ibimenyetso yasabye n'iby'Imana haye kuri Rebeka. Rero nkaba navuga ngo aba bagerageze kubaza abandi kandi babisengera Imana, aho ni kuri kote y'abajene n'abakobwa. Ndaho aba bandi bamaze kuzijyamo, nta kindi kindi navuga kuri bo. Urugo ni ukurugarura mu Mana, ni ukurugarura mu Mana, ni ugusenga. Nimba barazubatse muri ignorance ariko bakagaragaza kwa sosiye Imana, bakavuga ati Mana, ibi bintu twamaze kubijyamo tubirimo nyine, ariko bagasenga Imana ikabibafashamo, kuko sinzi. Baba Konsole, nawe turakeneye impanuro zanyu. Yego, murakoze. Icyo nashobora guhanura abandi bashaka kubaka, icya mbere ni ukumenya ko urugo bavuga ngo yagiye kubaka, ni ukuvuga ngo iyo tere yari vide. Kandi iyo umuntu agiye kubaka, tushobora kujya kubaka inzu wambaye kositimu cyangwa se wambaye imvutano, hari teni. Ugomba kugenda guhangana no kurondera ikibanza muri iyo tere, ukarondera amatafari, ukubaka kugeza igihe inzu yawe izuzura, bavuga ngo kwa kanaka ni urugo rwiza. Rero iyo umuntu agiye kubaka urugo, hari abantu babifata nkaho, ndabwira nk'abatarimariye, azagira ngo agiye mu, sinzi ko nobivuga, nko muri milieu des ans, mu kibanza nyine agiye atakibazo, agiye gusaba ibintu byose bizokora byikora. Iyo arimo yitegura, abona abarobe de mariage, abona arimo kugura ibintu, agira ngo none agiye muri paradiso. Yego. Nshaka kubabwira ngo urugo ni ikibanza cyo kubaka, kandi kubaka ntawuzi ugushima kubaka atarabona aho wagejeje, kugira ngo bavuge ngo kanaka yubatse neza, haba hari ibyo yakoze, haba hariho investissement y'ubuzima bwiwe, haba yarabiyumviriye ku manywa no ku murango, ukarara udasinzira wiyumva niki cyateza urugo rwanjye imbere. Ngomba kwibaza, eske nitwubaka, tugiye kubaka, tuzobaho, atari ukuvuga gusa ngo nuko umugabo ukumva niyo plaisir gusa, ariko kubaka
nukwambara lacoste ukaduza kubaka se gufina aha ukamenya kuzurira hejuru y'igisenge aha harimo hava ukahagira gute ukahashira ibati bivuga ngo uri muri urwo rugo kugira ngo uruprotege ntiyakagira ikintu na kimwe cyo muri urwo rugo kizayangara hanze kandi kugira ngo urwubake n'abandi bazavuge ngo urugo rwarubatse rero kabambwiye abajene bagiye bashaka kwimarira mu rugo si paradiso kandi ntukagira ngo ibisi nari mbizi ngo je nari nzi ko ngo tukiganira tukira abafiance ngo niko bimeze ico gihe na mwari mutarubaka ariko rero mwageze ku kibanza ukamenya ko ugiye kubakana n'umuntu atari marayika wavuye mu ijuru ugiye kubakana n'umuntu w'umunyentege nkeya uriye kugira ngo uzamufashe kugira ngo izo ntege nkeya zivemo zibe perfection y'inkomezi ugiye kubaka n'umuntu utazi byose kuko nawe utazi byose utagiye kuvuga ngo jewe ndagiye ngo azobimenya byose ngo ambeshe ngo ntunge jewe ngiye kuba umwamikazi oya ugiye kuba umukozi urugo rwawe kandi ukore cyane kandi wite ku rugo rwawe ntiwemere ko urugo rwawe ruvugwa nabi hari abantu bajya bahura n'ikibazo mu ngo akaba yitwaza agiye kubivuga ibyo ni ibyawe n'Imana n'umugabo wawe nta wundi muntu ushobora kukubakira urugo rero nkaba nsabye abantu bakira abaseribateri ujye ugenda wabanje kubyiyumvira ngo ngiye kurondera umugabo cyangwa se ngiye kurondera umufiance w'umukobwa kugira ngo tuzubake kandi tugomba kubaka urugo ruzaba ari urugo ruryoshye urugo abandi bazifuza urugo Imana tuzasenga Imana ikaduha ibibondo byiza bagakura neza Imana ikazaduhera umugisha muri abo bana twabyaye kugira ngo n'abazoza nyuma yacu bazovuge ngo habaye abantu bazima kandi abantu bubatse urugo rwabo neza. Ndabashimiye ikiganiro cacu rero cuno munsi kigarukiye hano. Turashimiye abatumire bacu baduhaye umwanya wabo, turizera neza ko nejo niyo twabakenera muzoduha akanya cyane rwose. Murakoze namwe, Imana ibahezagire cyane. Tuzosubira mu kindi kiganiro nk'iki. Murakoze cyane.